laki nih ki yang jagi pacang tangkel majang rida pedana istri. Oh, kentan ge, ngiring ranjing. Sugra atuh, niki wonten panjak sane pacang tangkel. Om Swastiastu Ratu Pedana. Om Swastiastu, ada apa nih? Mai menek malu. Sapuniki Ratu selang galai jebos titiang jagi ngelaksanayan karya netek linggih ring galai sani mangkin titiang mau pinunas dua seayu sani becek ngelaksanai karyani puniki tur titiang mau pinunas majang re Ratu ledang muputang karyan titiang. Nah, nyempain dekan pekaryan sane becek, dewasa ayu sane becek, ring anggar kasih menang sio. Matur suksema Ratu, nggih yen sampun kenten, majang re Ratu sampun titiang ngumas alengkapan banten perkalian ngenteg linggih puniki, lan titiang mapinas majang re Ratu, mangrani Ratu ledang muputang karyan titiang. Oh kenten, nah. Nggih, wantas kadi asa punika atur titiang, ngiring makin titiang jadi mempamit. Ngiring Ratu. Dayu tuh, periki malu. Aing ge Ratu, wento napi. Nek, ada nak mesen banten, akak angge ngetag lingge, ring rahina anggar kasih menang sio. Aing ge Ratu, mangke sampun titian jagi nyageyang saranane. Nah, yang begitu, kayak anggar kasih menang sio, bantane punika pangaruh sampun pragat. Aing ge Ratu. Putosa, ini ada nak mesen banten makarya ngentag lingge, kaya anggar kasih medang sio, ben 2 minggu. Apa saane keperluan, apang kesiageyang. Oh, kenten, nggih tuh. Tuani. Jani putu matur majeng ring Ratu Agung Jaya lan Raben ide apang presiden rau kayang anggar kasih medang sieni. Ayo Bu, Rida Puri Ratu Agung Jaya Bu. Ring Puri Agung Pejajaran nikahin ide lan istri apa ngerauhin tur nyaksinin karya ngentek linggihe. Ayo Bu. Om Swastiastu Ratu Agung. Om Swastiastu, tuh. Ye, adi tumben ngena ada apa nih? Ayo Ratu Agung Ayu. Ratu Agung Jaya enten. Ada mai ke tengah mana tuh? Ye, Putu ada apa tuh? Sampun iki ro aku. Ringkala sana becek iki. Duk raina anggar kasih medang sia malih bin baru. Bos tiange lakar makarya ngentag linggih. Mangdane Ratu Agung lan istri wedang rawuh ring pakaryan bos tiang. Oh nana tuh ngidang. Orang Jaika, tu Agung ngidang kemo. Awak tuh salam ja Eka. Ainge lamun kentan tiang jagi mau pamitnya. Nah tuh. Inilah nih gue. Putosa, ngira wenten api tuh. Engke mau pragat bantan suci petang soro anggo mani. Oh, nikah sampun siaga benjang sampun presiden ka bakte mereka. Oh nah yang begitu mani pambena halih main. Oh, nggih tuh. Putu Andi, jani putu ani menakin ide pedana istri lan bantene. Oh, ainge Bu. Yang udah nikah jadi ke pendakin. Jam sia langsung mau pendakin tuh. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Niki sampun sami kasih gayang bantene. Ne bantan suci bu pragat tang soro. Tengen-tengenan, bantan catur, lan penganggen pedando, aba ke mobil. Gitu.
Swastiastu Kak. Om Swastiastu, Bang Haji Daya, Bang Ayu. Terus kemarin mana nih hatur titiang sampun presiden ngerawin pernyakunan karya kita itu. Iya mawali Kak. Ini anjing. Ini ya kak, becik pesan karyanya puniki memargi antar lan suci. Semuanya penting banget, Bang Haji Daya, Bang Ayu. Iya mawali. Kami sampun kapuputan oleh satu pedanda istri, ring karyanya puniki. Nah, karyanya bapuput. Tadi bebenkuan belusul tur nginep. Aing ge matur suksemutin banget atur titiang matur ngerasa kecantik. Kirang langkung titiang kaputan. Matur semua Ratu Prana. Ini.